Ilonggotan? Uy! Oh my God! Ilonggotan! Oh my God! Ilonggotan, how are you? Oh, sod na. In out, in out. Sige ba? Hindi, ma-chop ako. Sige, along. PM lang ko ah. Yes, Pop. Boss, alin ka ba ni Pops, boss? Hindi ko sure. Sige, sige. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have no. Hey! Hello. You've been here long? Hi, ma'am. Ay kami subong sa Olivia's Kitchen, sa babaw. Oh. So dili ang among event. Mga colleagues ko. Ay si Charlie, kay gusto niya gid na mag-join sa vlog ko. Sir, lumayo yung big kuya. Just back. Sir, bagulan ni pa kayo mo. Hi! Taga Gimaras ka mo? Bacolod. Bacolod ka mo. Welcome! Hey, what's up? So, diri sa Gimaras, damo ang mag-meet. Kaya syempre mangkahan eh. So, I'm with, sino ka na? Kim. Kim and Bubbles. We're from Bacolod. Yeah, from din sa Bacolod. Bacolod City. O din da. Sa Mansilingan and So, sa Bacolod sila. So, at kaya ka mo gusto mo nga? it's our first time to celebrate Manggahan Festival. Una-una nyo pa lang din? Yes, but it's my second time to be here in Guimaras. Awesome. Ano Yeah. favorite fruit nyo? Mango! Okay. Syempre manggahan mo. Yeah. Okay, so... And our friend decided to bring us here at Livin's Kitchen because sa aba niya, namin pinapurkaon. So, Ito, yeah. Man to. Wala pa kami try mo nagpag- Ay pa, okay. So, gutom ba din sila? Okay. Pwede ko kapatsin nyo kaon? Ay, sure. Okay, alright. So, nice meeting you. Nice to meet you. You love the dad. Hi, Miss Nat. So, how was your Gimaras experience? Ano, Mamang Anton? Yummy. Rate it, 1 to 10. 20. Ikaw yung Madam Roland. Why were you late? Why were you... Lots of, errands to do. Ilonggo Dad's viewers are asking, Miss Roland, are you single or not? Yes. Single and available, ready to mingle. So everyone, I am selling. They are all single, so I am selling them. So just PM me for the price. Myself. Single as well. So everyone, these people here are using your Ilonggo Dad as their photographer. Uh-huh. Oh. Totoo yan. Take over. Hindi ba ko kabalo, but guys, for the sake of, of money. Kamusta ako, Chere? Kamusta yung mga team? Ay, team. Wala ka kami pagtas. I'm stressed right now, so don't Because you don't know. Yes, I've read your poem. It was beautiful. And, mama naman, mahambal mo, ma'am, sa gim... Ang bota, ang bentan nyo ta. Ay, ang bot. Ano, nukot naman si... Vlog. Ga-vlog, ma'am. Kailan. Again,
So, sino ang first time nag-attend sa manggahan? Ako! Okay. First time here. So, how was your, ano? Roaming around. Roaming around. Why? First time mo sa Guimaras? No, of course not. Just the Manggahan Festival. So my day, pwede ka magputang. Hindi na niya nga vacation. Swipe up. Swipe up. Oh my God. I'm so sorry. Mas millennial pa kasi mo. Guys, gwapa, gid man, pero medyo late. Guys, kapag na siya pero pasensyahan nyo na. So, guys, it's so boring. Sup, mama? Ano na ganun mo, sir? What's up, mga paps? Mo na? Take two. Mag 5 p.m. makadto kami sa Ilanga Festival itself, sa Manggahan Festival. So, we are going to tour you how they do Manggahan Festival here in Guimaras because actually it is my first time going here. First time mo nagpag-Guimaras or Manggahan? Ang first time ko magpamangga. Okay, so she is trying to be a makeup vlogger. Why? What's the purpose? Kung gusto mo daw ka drunk blush ka, butangan mo kuno tent dahi. Sir, gusto ko maging makeup vlogger. What's the brand? Kaya wala kayo brahon, wala mang kliyente. So, ano na lang kita. Matry na lang ko sa mga future vloggers. Ang isa niya actually may edad na ni. Gusto yan mag-vlog ko na. Action. Para sa fresh look lang ay, sharp ang face shop. Dahil kay sorry, wala na ubos na. Use knife. Knife. They like this. Yeah, like you are chopping And ay, wala. 5 minutes, a fresh Mga look. 7,000 naman. 7,000. Grabe ba lang? Dayon. Hello, face shop. Dapat na sila sa akon. Kaya gina-promote. Mabayad? Oo. Grabe ba? Dayon, Maybelline. Ang powder ko is Maybelline nga. Namunod sa Maybelline. May bilhin pa? Maybelline nga. Clear Smooth. All-in-one. All-in-one. Wala. If you guys want to achieve this kind of Kissable lips. I use her lip tint. Lip So, tint. ano siya, amoy laway. Hindi siya amoy laway. Kamot pala. Minty flavor. Amo lang niya actually guys. Amo lang yung dala ko ng makeup. Wala ko ga-expect eh. Sinong look-alike ni guest makeup vlogger? Sino? Ikaw ba ikaw? Hindi nakilala. Hindi kilala. Eh wala pa siya Kilala mo si Hilda Coronel? Wala ko kilala. I-search. Search ko. Ano nga na niya? Hilda Cornell. So, kita nyo to? Huwag pulos na. So, sige lang, ihatag ko na gapon sa inyo. Okay guys, amon niya makeup artist din, no? Makeup vlogger. Ano ni siya, nang sponsored ni siya sa St. Peter's. Okay. Parang natutulog lang. Piyong ka muna. Okay, so tapos sa amon event, nag-ride kami, na-tricycle kami, makato sa Capitol. Sino ara? Ara si Coco Martin, si Carto. Din sa mga pisto. Ito sa dulot na may van sila sakay sila sa van. Okay, so nagsuot na kami din sa Manggahan. Amon nagiting center, no? Manggahan daw. Okay. Okay. Ari na to sa festival. Domagaya Faith. Ang ilang main product sa Guimaras is paho or mangga. So, makita na din subang puro mangga, oh. Are you enjoying here?
So malibot-libot kami yan, ay di, sa plaza nila. Kaya may artista ko no de. Ato siya! At hindi ko nung subong si Cardo, Coco Martin, si Yasi Pressman, kag si Ilonggo Dada, di. Yeah! Isa-isa kalitra. Lima to? Unahon mo pang bata sa manggahan? Okay. Bye. Okay guys, so as what I've noticed, Manggahan Festival is basically full of mangas. Ay, 4 na lang ta? 5? Si Madam Brenda naglakat naman. Charlie, how do you sell Mega World Project? My best bitch. Oh. Okay, so what kind of book? What was it? Baboy walk. Ang aton nga mga Kapamilya Stars, ang probinsyano ay we know that you guys are all excited na gitya. Excited na ba na mo? Yes! Ready naman ako mo! Mathematics dance. Uy, magtatabi tatlo lang, be. Tatlo lang yung mathematic dance. Okay, ano kita tayo? Okay. Okay, sige. Siniko-niko na lang. Sino ka ba, Los? Basta, niko-niko, mathematic dance. Do we have that? Do we have So kay White pa man, makadto kami yan, sa mga upod na mo naka-vlog dito. Okay. Ay, si Renzo. Okay, ati na ka. Actually, kayo na pa sila, de. De, kumusta? Wala kami gipasulod dyan sa mong. No. Because it's not enough daw kasi dapat VIP pass. But I don't know. Paway kami. Ay, di daw. Oh, no. Okay, no, inom na ka ma. Ubog na ma. Fellow vloggers ko. Actually, kapoy na sila. Balikin na hula, tulad na lang namon si Coco Martin makadto de. Nagtag siya. Bahala na siya kung ma-missing opportunity. Hindi ko naman ayun. It's his loss. Isa ka rin ba? Hotdog na isa. Bale, polo kayo sa CO, Pangkutan. Ako bala. Okay. So bago kami magpuli, mamahaw kami diyan na yan. Andik na si Bob Revilla. Ako sunod si Mr. Bean. Take over the night. Hi guys. Take over! Wala lang guys, yung ibot-ibot. Okay. Sige. Bye-bye. Wow, bye-bye. Bumera. Okay, so puli na kami Palilo. Makatch kami sa last step sang Pampo siya. Hi, we are going home! Siya nag-enjoy ka man? Tapoy. Charot lang. Course. Siya lang daw, hindi ka kitao no? Okay, basta lang. Okay mga paps, so tapos ang amon nga Manggahan adventure. So, okay lata-lata na sila Lechon na lechon. So indeed, we witnessed manga in Dimanas. Okay lang. Balong ng iba. Wala siya kayo, no bro, bog siya. Okay, sige, i-close na yung vlog. So, thank you for watching. Bye.